Sheila. You can give me your bag here. Give me your bag here. Bring it on, yes. Okay, and this is called as Operation Avyas. Have you got the name? Sir. What is the name? Operation Avyas. Very good. Now, in this Operation Avyas, you will be taught certain things like, you know what SSC is about when it's time for, like war and danger. NCC, we call it as second line of defense. The first line of defense, the regular soldiers will take care of it. The second line of defense is for NCC. So basically, NCC cadets and officers will be responsible for protecting civil property. So the first line of defense will be at the border and at the important public or civil installations. NCC cadets and NCC officers in case of war will take the responsibility of protecting that area. And that is why NCC is called as second line of defense. Got it? Yes. Good. Now, like training and other things. And besides that, you have all given your phone numbers and contact numbers to your seniors. Sir, sir. Got it, everyone? Because what our Adam said was, in case of emergency, you will be called. So this is a moment of pride for you, because you will be trained to handle certain situations. And I think trainers will come, and they plan to start exactly at maybe say 3:34, but as cadets we have to be on time, and they're telling you exactly where you will be. Okay? Sir. So now, basic thing what we learned, suppose like when you talk about civil installations, like water, water tanks where you get your water supplies from there, then helping the police in case of emergency, maybe traffic which you have been trained, then maybe a little bit of first aid also. All the details which is not my part to say, but there will be officers coming to train you. So be prepared for it. You got any notebook or anything to note down? Sir. But fine. Never mind. So now the staff also will come, and at the end of the exercise you will also be given a response. That will be sponsored by the NCC battalion. So now relax and be prepared for your thing. And this is not something like casual. You have to take it seriously. Got it? Yes. Because whatever we do it seriously. Okay? Yes, sir. All the best. Yes, Patha
ꯑꯗꯨ ꯐꯨꯔꯛꯇꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯨꯅꯉꯥꯏꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯛꯊꯛ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯥꯔꯄꯦꯠ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯧꯕ Ya se ha visto. ¿Cuánto es esa? Nó mình làm cho đăng ký quan trọng cả thấy được không lúc ok không con mèo tôi thì quan trọng sao là mà chắc tôi hết đấy mà biết chứ không sao là mà betul betul bro. Itu kita Indonesia. Excuse me, no, excuse me, mari por mari. Siren air raid simulation ki siren lakre ko siren lakhibagi matungina koi ki Johnston Higher Secondary School si air raid chatharak pagi matungina eventualities ama thoe aina koi sida lawra doini aduna madugi matungina Johnston Higher Secondary School si mai chae hai bagi fibam to da laire aduna with the support from SDRF and NDRF team ki side tagi necessary response rescue measure aduna singbadu step si lokalak na ba SDRF amasung NDRF ke commander sing na madu ki lead role do hojik hobina bai request hogjage NSS ki lakpiba volunteers sing na nakhoi na so tawriba activity sing da kadai da saruk yaba yai hebagi madu da plan tawbiu let's say sida
building da sok pokot pagi phibam leire hai pa matam da noina madu volunteer oi bi ai ko tangduk thangjin to matam da sum madu mateng pang bai ai homeland security ki kangbu som da leibiri ba kangbu so se koina manak ta leire ba installation se state museum BT park mafam sina chingba sing sida eventualities thokpa taragadi casualties leiba taragadi madu ki puthok pujin to bagi mateng duma to biyo now let's assume ki sida Johnston Higher Secondary School se koi mai chai hai na loksi ko madu ki matung ina koi drill se chathasi SDRF NDRF commander kahan pe hai बुलाओ ना कमांडर सेफ होइना बा मफम सेफ होइबा एरिया चिंगा बदना First time to say yan na army amasung asam adu ya khoi sari misal Mini ama katale. Mini ꯀꯥꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯡ
ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯕ ꯇꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯕꯗꯟꯗꯔꯤꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯥꯏꯟ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯁꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯥꯗꯈꯤꯕ ꯚꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯣꯛꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯥꯔ ꯑꯦꯐꯀꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯥꯔ ꯑꯦꯐ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯅꯤ ꯐꯨꯀꯠꯄ ꯄꯥꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯣꯡꯉꯣꯏꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯛ ꯄꯥꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯨꯟꯖꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯝ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯎꯔꯤꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯤꯟꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤꯃꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠꯆꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯖꯔꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯝꯍꯧꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯡꯅꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯪꯒꯗꯧꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯅꯣꯛꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯌꯥꯔ ꯔꯦꯠ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯛꯇꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦꯗ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯟꯗ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ
ꯇꯥꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯔꯦꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯁꯦꯐ ꯑꯦꯟ ꯁꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯔꯦꯟꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯐꯤꯜ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯛꯆꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ पुंग मरी ताबा मतमदा नेशन वाइड ओइना चथबा ऑपरेशन अभ्यास की मखादा स्टेट लेवल की मॉक ड्रिल अखोई इम्फाल एरिया दा अखोई स्टेजिंग एरिया मा स्टेट होम डिपार्टमेंट स्टेट की रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सिविल डिफेंस न लीड रोल लवी रे हारगा विद ऑल अदर स्टेक होल्डर्स राइट फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट दगी हौरे हारगा खोई द यावरिबा फायर सर्विस की हेल्थ की पावर सप्लाई की लेजरीब डिपार्टमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मणिपुर यूनिवर्सिटी दगी लाकपा धनमंजुरी यूनिवर्सिटी दगी लाकपा इवन अखोई नंगसी जोनोस्टोन हायर सेकेंडरी स्कूल की स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन NDRF SDRF मयाम से पुल्ले हरगा स्टेक होल्डर खुदिंगमक जॉइंटली पुनसले हरगा अखोई ngasi मॉक ड्रिल असी चथजबनी अखोइना सिमुलेट तौखिबा सिना एयर रेड की सिमुलेशन नि कोई एयर रेड अमा चथरकप मतमदा करमना अखोइगी सिविल डिफेंस से कोई प्रिपेयर तौगनी स्टेक होल्डर सिंग करमना रिएक्ट तौगनी रेस्पोंड तौगनी हाइबगी मतंग दुदा मॉक ड्रिल से प्लान तौरगा चथजबनी पुंग मरी दगी मॉक ड्रिल अखोई हानबा लॉन्ग साइरेन असी सुमाइना फायर सर्विस की डायरेक्टरेट दगी मिनट अनी की साइरेन से खिंगिब मतमदा मखा ताबा पुलिस तगिसु सिगुम्बा एयर रेड अमा लाखरे हाइबगी पोर अमा थमगी मदुदगी हानबदा मॉक बॉम्ब जोनोस्टोन हायर सेकेंडरी स्कूल दा सुमाइना मफम अमदा बिल्डिंग सी कोलाप्स तौबगी फिबम दा लैरे अमसुंग फायर इंसिडेंट थोए हाइबगी रिपोर्ट तौरकी अकॉर्डिंगली SDRF अमदी NDRF along with NCC अमसुंग NSS की सपोर्ट यावरे हारगा कोलाप्स तौरिबा बिल्डिंग दुदगी रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन मेजर्स लौखटकी नाकन अमरोमदा जोनोस्टोन की साइड अमदा मई चाय हाइबगी पोटसी लाकपा मतमदा फायर सर्विस की स्ट्रॉन्ग टीम संगसल हारगा मोबाइल टीम सिना फायर डाउस तौबा मुथटपा अमसुंग रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन स्टेप्सिंग लौखटकी मदुगी मखा तारकपदा सोअबा इवाकुएट तौरअबा इंडिविजुअल सिंग से अखोइना मेडिकल फैसिलिटी पीबगी मखा ताब स्टेप सिंग BT पार्क एरिया सिदा टेम्पररी हॉस्पिटल सारे हारगा हेल्थ डिपार्टमेंट साइड की अचौब स्टेप लौखटकी बंकर्स न चिंब सेमे हारगा अखोइना हाइड आउट ओइना लेहनबा लोडहनबा अदुगुम्बा एरिया अमसु स्टेजिंग एरिया अमसु अखोइ सेमगी अदुगा पब्लिक न सुमदुमा विटनेस तौकी important installations ngakhtani vital installations ngakhtani akhoi leijariba directorate sigi fire service ki directorate state museum Johnstone higher secondary school BT park polo ground sigumba vital installations sing si akhoi karamna air raid lakpa matamda camouflage tawgani karamna load kani akhoi gi enemy da akhoi na kamaina masi uhalloi haibagi matang duda ngasi state museum se akhoi na example amo ina lokhalle hairaga masi bo akhoi camouflage tawbagi podama mayam ubikre aduga chathariba mock drill asi 4 PM dagi hogibasi 4:35 ta koi mock drill si conclude tawjaki loisilakpagi mop up amoina fire service ki site gi su mobile team na round ama chatle haraga ahienba mai chakpa muthat ka daba area lairibra building kai bam da evacuation tawbada ka taba lairibra haibani chingbasing si siren amuk piraga round ama chatki madugi round loisilakpada participate tawgiba stakeholders NDRF SDRF NCC NSS volunteers all other stakeholders mayam se koi fire service ki directorate sida converse tawre haraga long siren han bagina long siren chathagiba loisilakpagi 30 seconds ki siren ahum ama amuk khonge haraga koi mock drill si loire haibagi khudam amadi air raid si loire haibagi khudam duma public ta pibagi message tuma koi thamjagi bani aduna masina mock drill gi oiba step sing lokhat ki step sing ni aikoina khangadaba migyeng di
इवेंचुअलिटीज हेक लाप हॉस्टाइल अटैक हेक लाप खक्तदम अखोई प्रिपेयर तौगनी रिएक्ट तौगनी रेस्पॉन्ड तौगनी है वखलों नते अखोई खुदिंगमकना एज ए जनरल प्रिकॉशनरी स्टेप अखोई खुदिंगमकना मसिगुम्बा इवेंट अमा थोलक्प मतमदा अखोई करमना कोऑर्डिनेट तौमिनगनी रेस्पॉन्ड तौगनी है मतंगदुदा पब्लिक अहेंब अवेयरनेस पीननबा अदुगुम्बा स्टेट गवर्नमेंट लौखलक्पा खोंथांगनी नेशन वाइड की नेशनल डायरेक्टिव लाप मीडियंग स्टेट गवर्नमेंट की अखोई सुमायना यावरे है थांग खोंथांगनी है थमजगे।